أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awalnya ni pagkatansika kasama ng pagkamlay ng hari na federatskazi si kadifasansikap sudang fengfandian paliman adifatsikap tanitsikam alagatsikap sallallahu alaihi wasallam isiru zenyaradyatam sin fenagavieni arozembola na diazam ni fumba finu na Islam iskay sangalan kiyama inshallah. Trala Bavi Raymandini panaragang finu na Islam ajena isan. Nabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam isugwa anariyo mandalo amlay Zardena na paradisa ang dunia de magalanaro vocajo anagray inna mo Zardena ang dunia Zardena paradisa de ilay si peta-peta fitandinesa siga ni Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala lagi Quran ng pamnan Nazi sallallahu alaihi wasallam ka anisan azawad siga tumusuan ni peta-peta siga anatentang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tadareki Musa wassalatu wassalamu ni Quran tam ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa maifa Musa dia kalimullah let's Espanyola nila na Quran direct tam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katandreki sinanten tam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi tumko zao mila mayitano. Nabala ni Allah subhanahu wa ta'ala tam nazi ya Musa siliono mayitanaka ari muwafi anot sumatuki. Nabala Musa tam nazi ya Allah sheza sumatukfa ba atum kukua lefu ka namagazi Allah subhanahu wa ta'ala. Iskona bana ni Allah subhanahu wa ta'ala ya Musa rimsi vutlakazu misran amnazio de anomanga anapousis de miscondizione per ni Allah subhanahu wa ta'ala ta Musa anoko manunga nabuni kakazu natspetum Quran tareki ano mangina tu no jere inka bar mandalo nam na bara Musa kwa fananunga isanunga na bunga kazo uranium sa panandala na zeuli sko bokalaptan na iza tonska shakara te seki izin seki zmandalo ya eu zan karazana hoe croisement fisekein'olo da Musa koa fa navoizy tao izy niloka tany kelikely nisy papa raiky zay izy nilanja saky izy koa izy nilanja saky izy navy am'rano ao nangalay gony iny nampiny any vototrakazo izy bokoa na nalambana azy nandeha nijiboro am'rano ary na nandeha niseky izy koa izy seky tany izy misy manafikely zay navy manafikely koa navy andeha seky manafuna hita gony savany antegna marqué mono izy koa fa savany saky nahita mono izy izy fa tsisiseky nampila fisekena niny lanjay mono izy roso fo
Mosa nareo izy mijery foana iny kabary andalo eto le misy matolay zay le kakazo azy matolay ty fa parikera to hoe ary misy rano iny barany matolay iny eto raha fisekena iny eto bona tsiko kakazo azy anaty izy nde hiala lamba nanonga na Olivier papa tompomony boka amin'ny rano izy niaraka nanonga kely masinazy direct amin'ny gony iny izy niza matoela ty izy natany izy ametraka fanontany amin'ny matoela iny Olivier anao tsy nahita raha teto bara Olivier anao tsy nahita saky teto hay bara Olivier nanao moly karakory za to jamba ke raha nambelanao hitao na bara laolo iny tsy marina eto sisy ono koa tsy atsika hoe to kene pourquoi ma le saky nambela koa tsy hita nanjavona tampy eo tsy haiko misy matotoa bara ny papa jamba iny rahala ataonao mandiniky na marany zao jamba zany de manao bebe to na bebe ke zany de posenao question hoe ay masaky telo iny na marany lao leny atsika latsika tany lao le direct natsoka meso direct natsondromo meso papa jamba mosa seky latsaka boka anabony eo mara mosa tsy rary mosa boka haitsao tia lela misy mila mikorana ka seka dimy le condition napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala taminazy anao tsy mila mikorana ka mo raiky mosa seky latsaka mara mosa tsy rary nambarany Allah subhanahu wa ta'ala taminazy Musa nandoany zay tatara anambara le zavatra tsy hainao sy le zavatra nandalo na aminambara Musa nambarany Allah subhanahu wa ta'ala tam Musa anao mahay hitanao papa jamba iny na aminambara Musa tamiziny mbola natanjaka ndraiky izy mbola tsy jamba de hitanao manafikely na demony iny na aminambara Musa tam papa iny mbola tsy jamba izy namono papa manafiny nande nangala maly asika tsara jiaby le tatara ke iny maly nandesiny zandry iny maly ny papa anazy fa ty raiky nitsondrona meso ty io nandrava tamin'ny leve jamba io ça veut dire zany score égal mitovy namarany Allah anao koa mamono olo anao vonin'olo anao koa mitsory na mangalatra anao voalatra koa ka iny ny hakiny zandry iny vola iny nanazy teo Musa vo nalemy le ketraketraka izy nanambara marina zay volaza ke amaranako azy misy hadisy tatery ny Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mivolana man amalena alaina sila falaysa minna wa man ghashana falaysa minna Abi Huraira nanentao Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ireo olo zay mitondra fitaovam-piadina de tsy anisan'ny namanay ary reo olo zay mandraona na menace zahay tsy anisan'ny namanay de anatin'ny tantara zany raha la sy ray aman-dreny ajaina anatin'ny fomba Islam maro ny lesona maro ny zavatra azo tsongaitsika andesitsika miaina amin'ny fiainatsika surtout amin'ny vaninandro misy atsika zao izy le fitenatsika hoe anatiny mamaivay ka tokony andinika tokony eritreritra lany la hoe alohany zahoanao zavatra ty so de iny valinisy ty boka eo alohany zahoanao ty so de ino conséquence ny rehefa avy eo
ka ozy zao hoe fiainana jiaby io nambarany Allah subhanahu wa ta'ala nalifanero voga talohanareo mba hoanatra nareo atio arena ke raha jiaby mandalo nalefany Allah subhanahu wa ta'ala komantsy tamin'ireo mpaminany jiaby zisika amin'ny atsika vahoaka Rasul sallallahu alaihi wasallam lesona sy fangalatsika sy fandraisatsika tena anatin'ny diny Islam ty ka zay moa no masaka azo atolotra atsika mandoany inshallah mety olo hafa koa eto manandray satria izy ty mahadidy zany subhanallah